Ti neki elementi igranog filma, muzički za igrani film, naći ćete ih u operi. U svakoj glazbenoj sceni. Naći ćete ih razvijene stvarno do savršenstva, jednog određenog savršenstva kod Wagnera. Ona serija kompozitora koja je bježala pred nacizmom i završila u Americi, da ih ne nabrajam, to su se bili manje više simfoničari i ljudi koji su znali to sve. Oni su već znali šta znači uvertira Tristana i Izolde, šta znači ta napetost, te kromatike, harmonije i tako dalje. Oni su to tamo sve prenijeli na film u najboljem mogućem obliku. Znači, ako ćemo to nazvati tradicijom, glazba iz igranog filma imala je za čime posegnuti. Dok glazba za crtani film nije. Ona je naprosto nešto što je izmišljeno. Ne postoji. Ne postoji. Kao što je izmišljen i taj crtež i sve. To je šarm, mislim, toga. A u igranom filmu se ponavljaju, čak i ako ćete i u sceni, stvari koje smo vidjeli u teatru, a da ne govorim u životu koji je svaki dan oko nas. Što je kod mene najintimnije, možda je u svemu najbitnije, najodlučujuće je to da ja uvijek želim biti svoj. Ja gledam svojim očima na život, pišem muziku onako kako ja hoću, ako je neko hoće. Ja bi teško imitiram jedan žanr, ali sve su to uvjeti koje bi ja morao ispunjavati kada bi živio vani. Ja to znam, ja sam to prošao. I onda taj cijeli šarm, jer glazba je već sama po sebi jedna nevolja. Ako još nemam i tu mogućnost da kažem šta hoću, onda k vragu i sve to. Od novca čovjek može imati nešto malo više, nešto malo manje i tako dalje, ali ta svojstvenost bi bila dovedena u pitanje.